Vjerojatno si postavljate pitanje da li je naš centar za javne politike ekonomska analiza liberalan ili konzervativan. Ja se također pitam, nastojat ću dati jedan odgovor koji nije baš toliko jednostavan. Ako gledamo onaj izvorni, prvotni, takozvani klasični liberalizam, mi se svakako zalažemo za vjerske slobode, ekonomske slobode i sve one pozitivne tekovine ranog prosvjetiteljstva. Istovremeno prepoznajemo i neke trendove u ovom postmodernom liberalizmu, recimo to tako pod navodnicima, koji značajno odstupaju od onog prvotnog liberalizma. I u tom pogledu mi se zaista možemo smatrati dovoljno konzervativnima. U smislu da čuvamo one dobre tradicije i običaje i ono nasljeđe slobode koje imamo već dugi niz godina, a sada je u naletu takozvanog progresivizma i svega onoga što ide uz to. Dakle, mi smo think tank jednog zdravog, europskog, transatlantskog desnog centra. Imamo jasan otklon spram desnog ekstremizma, isto tako i spram lijevog ekstremizma. Između ta dva često i nema toliko velikih razlika kao što se to na prvi pogled i misli. Mi uvažavamo i različita mišljenja koja mogu biti u prostoru lijevog centra, argumentirana pritom. Naravno, naša pozicija i orijentacija je prije svega na desnom centru i zagovaramo one javne politike i konkretna rješenja koja mogu donijeti dobre reforme i više slobode za našu zemlju.